Kisamla Catholic jong Shillong Archdiocese ringkat pat Kisamla jong Jawai pat Nongstown Diocese henin kesngi kilaraki ke Jubilee rupa jong Catholic Youth Movement daga kenya ka kriam hakamas pakot St Anthony's High Secondary School Lankra Shillong. Ya Archbishop Victor Lingdo ilapin benta ya kamas pakot hakabalay shimmenta the bongut ki Lingdo. Hakani ke jingraki ke Jubilee rupa jong ke kenhon la pelong hadin balapen poyau dingna Convention Cross hakabalayo ban pendung haki parish beper. Haba ay ke seneng ke kentui ke samla gatling ya Archbishop Victor Lingdo ila khot laweri ke samla bikin long kinong saki jong jisu kenang bekiweru kin bod ya kenuksa babaha jong ki. Hakani kesni Father Jemerus Shilla ila plat pat ba ya kakot kebekerteng nalendet ki simpeling kathup ka baar hakaba ki para benget kila ban pendangkam hakajing em ke baman la kesni. Hakani kesni la pelong ru ya keduai ke pirat pat ika ngo kadem ya ke Eucharist bakot. La penkop buram ru iki samla Catholic ki barim bat ki bathamai ki bela no yusin yang ban kintiu ya ke Catholic Youth Movement. Lepin kutno ia kalek men lek ngobha Jubilee rupa jong ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement da kejing penhap ia kalama pat kejing duai na Father Richard Majau i belong i Vicar General ke Shillong Archdiocese.